Crest Media TV iraka lyawe. Crest Media TV iraka lyawe. Nasasira magango ninye kwine atunga umugisha gw'amana munonga nyewe ningweto umugisha gw'amani kandi gw'amani. Ubwo n'umuntu warahanga bamweta Reverend Afina neja ko yanzura ryo mutongore ko yosere nawe nkokozere nawe reka mbanze murabarabeho kacyahigo no muntu n'ibyafayo no muntu warahanga korese byo kutangaza no mburuzo wengereranganwa nagamba Yesu mukashishi na mugambo mwihangwe na mugambo mwabaziyo na mugamba nyekiro na mugambo mukashisha kandi ahangana gw'umurimo gwari kumukoresa ari hansi yo herezo bwa Full Gospel Church na hereza ahansi yo kitensa Bishop Patrick Kwefuga kandi sayiri nyakayaga nakorera n'ukuntu yo hangara kumukoresa ibyo kutangaza nane kushabanza ramutse bakutureba abakutureba Crest Media TV ko baramutse mu izina rya Yesu amina standikiraho nabaramutse mwena abakutureba asimaranga mnonga umwami magango kandi ukonta yayisa nanye kahabo mukisha kubaha kugira binabasagambira abagenzi banje abishemwe banywano banje batakandebaga nanye nabashomero mazina ngago Reverend Afina twizuche na muwonge okuruganya kayaga Full Gospel Church niyo ndukwereza rwetamu dahangani yateri agamajengo necangirwe kisi cyarahanga konkata kashikire kuza kuba rwetamu atakabere Reverend Afina atakagizere harho arho buzarwa abahi atandikira harho kuyatandikira mbwe nyenda kubagambira ko kutureba Fino unyina harumba Fina imirundi eshatu harho Fina uwo kubanza ekayene ja kugegambira harho Fina uwo kubanza no wazayirwa mukere kubandwa yabini buri kimwe cyo ne kwata ahabye mandwa naki hazo Fino wa kabiri washira kwa kuramagaraga wakozero mabara wakozero mecakaro wagiro mbekesa warire hwensi nguko bagamba hati tuine Fina umuhereza warahanga ngendo tandikira wo kubanza ya mukama sima munonga hati Fina wo kubanza mukureba edakikeji ogogo mukureba ko kubakigamba no wakana nanguti na wakasato wishemaga abo ko kubanza nkazarwa cyotera nywe ndi umuganda ishaga manje nenganda mwene wabura ningambo runyankoro nembabazi no kugira ngo mukamangire imbabazi yange so runyankori nywe ndi umuganda nkazarwa cyotera niyo wayito cyotera aho henyine yishine tawuni nazarwa kifuba nangu nakubwa sabasaba kwa no bumanyo makagwara kumwenda nshaje na mwenda menyo bundi aha sabasaba ne yandete nazarwa Otyo sabasaba bakagitera mitukura witni mihishi na mitukura yago mutokero wowe yitu akaro no saba yekira abo mukabata kubamanya mawe yagabari munzu na yerenzu yagabaye nenda yangi yamezi 8 mwenye we sabasaba akagihororo munda kuna agifurire nasora kifuba na mwene ta akata kumanya bisabi yangi ngo yagirenda yarumwa yazara sabasaba nkagihurira nazara amanya ndakusimaranga mnonga atakagire hari Oishemwe magana azabasayansana bagira ngo umuntu wazarwa baraputire umeze umushanje 8 ubwo wazarwa atashikire ubwo wazarwa kifuba nakira gukora ibyafaye mu mwene yafaira hanga byansigiraho ekintu kisimaranga mnonga no kumara imyaka ginasi yo kwanyine imyaka 85 ko kasabasaba akagihura mundi yo gondi munda ya mawe nazarwa kandi nakura tinafa abako hanga kana manyango bunakonko Nyabandi yahani bagambire bigambe so nazarwa kifuba nabaho ninsima government yitu ya Uganda na president Museveni musima nyewe ko muntu myaka yanye 85 ndio mbusinge nikahurira gasabasaba ina korga sabasaba ne munda nembinga munda mijhurro munda kakomobwo namwe nabishemwe nisangu twongere kusabira ihanga rye gitu nyewe ntari gihurira mpaka ndugire magaraga nseji mutoro kushaba cyane cyo ndukusaba nko muntu mwene family ejo twazaro family ejo naye sanga nziro mu family yaboro abo kuba ni wodi uko kundeba no basa kwesanga family wazariwe mazimaga rwo ko takugenda naba no tarazarirwa mu boro aha wembera zensense bane basa kwisha ebukurete mukonka nyo naye sanga mu mbere ejo naye sanga wito wishemwe turi yaboro
na yesanga owiita hatali yo dini tukatuli abantu baba Kristo konka tine dini dwa na yesanga tatenkuru na kola marwa mbwenu ko kwako inumugomuka bakani bayisa marwa na mbwenu sabasabe riku ya mwenda yanje mu mama tatenkura kana atahamarwa uwo mwanya go kwiruka kesere ko mbwato bamaru nokurawe kachi de kintu cyamani muka mwene wagiriru hakabanywa maru niyo family ina kuririmo so nasanga family tembwa hanga bwona ko ngaranga yatujemba bazitwakura mwekura tanje ntukura family rukushetyo eyobworo eyemandwa eyembera abukwati ninguza kubengo nyoka zora nkito neza ishomero class binasomire hati ndagizwire kandi ngende sebigere tinguza kubiyo wishemwe fino wa owokubaza ngo akabiya mahamu fariso murundi ati ndigumanya ogo kagureba nakura kahati okungizirene okundi tukakurra bintu bityo tata nkuri yagabanda factory yebitoma ebyo ohurra bagande baswara bakabaka ebibazika mu abantu nizo blanket savere twine niyo twesweka nibyo twakuriremo mwene go fina kabaru kubi munonga mwene muri obworo fina kuri muri ejo family siri muyija yatayira chotera aboko ni yari esirwo kuzaka sensero kuyatayaya yashika mu family yo weitu yitabatata yankazi yitabatata na tata ya rugendamo tiya ko mari batata na bamawe na sedi abamawe nabo bagira bata bafa owatata akasigaraho marumyo akasigaraho tata entomwe nondizo konka yasisiwe mizimu ya rubare abukatu jine hati wetata ko yafire yagabatuze tulyabishitwenka kazarabishibana nabandi yabaronda hera rukurondomozo yabura mwenaga bandi mukuru ninye mwana wabo wo kubanza ninye yahire byo busika wasikire mandwa tarampire chindi mwene ko yasikire maraja ti abantu batate nkuru bari yakurinda kandi obandi nabo bakabura kumurinda kandi bakababona bona safamire munonga nabandi bakafatira bazikire bitwe mando bagwira mwene abishemo ngo fino ko kwanza so kuna cyane mbisini yakayanje nki 13 mambuko fokusoma kwa yanga abakona bajyantu katu yaboro obunakobo okusoma kwa kwala yisoko kwa government kabutakizire akusoma kwa yanga uniform yasya tinashoma nyewe katane bagambira ngo hangana wa yansomise nyewe kasoma P1 P2 P3 nechichweka P3 nechichweka uniform yasya uniform kuyayira kusoma kwa komao mbwantekerezi wacharo cyo wanyo bwana burubutyo buri family butyo buri enfuzi atano kitera mukono tateto cyo nomwe na wali umukaye basigira tateyo kazi na wakatazire obundi atana obundi aturugaho embere yabetu tumetatento sokuru bwitu omukazi wena wakafa kansa bendo cyo cyemereraho nyena kugariro kashenyemo bakoraga emandwa oyine myaka karabe nyine myaka 13 hona emyaka 13 bakoraga mandwa emyaka 13 eza tata nyine myaka 13 wazukoresaje kandi nazikoresaje neki nagumambikire sawo yanjye kitoma yemizimu harimo emandwa ezo nabikicumu itata yampire dikabere yo nomanya ngo nemandwa za Paulino kandi azisigiro muhara tata yankuru na wayineze nka kitobo urukuzarezo na wayineze mwene awuzikomoka ho na wayineze benda ngitata kuyargo yazinsigira mwene jiko mwana ari atyo omwana w'emfuzi omwana ine mandwa omwana atasomire osikireze chika omutene gunsasa kuruganya n'emyaka 5 zikankwata mutu nyine emyaka 5 na mwene kwabere bagira ngo baza kweta rubare zikazi indumu zingambira abukwanya ndi mwana mukuru zikazi no murinye hati yasawo yeri hariya zageze tukwenda tamuturaamiriza tukora bityo abakutereba ibintu no ko byemereye hangana akoresa abantu byo kutangaza ubwo Reverend Fina to muronda uwire burengwa ningambira mwana wanje Ezra ntari yaberhanga arho emponoka abahonokire bingi koko rofuzi wahoro utashoma wahoro kuragemandwa wareba ngati yarga yokwaga majengo twino mwahure urukureberera amakanisa twino mwahure ine kanisa yenko muntu rahangano wamani amen tandikiraho ubiza mwaho hati yaho tukumanya wishemwe umwana oli munaku ekibiri kiri kumanya bworo ekindi kumanya kante ine kito mu kigere abo kubo b'emyaka 13 kana yehurire mu kibicu bwa malaya
yishuka nichoche yisiraba zire banje sirimu yaza kubakwata hati nanyi 13 bwa malaya ninjina nkani mpurira bwatire kodi na tola siripa kasasuru emwe kabane etukura emwe ri ya blue na manenzo zaje nenta wa mukigeri stani yangira ngo niworu manyo bunzu leta kusana ekibikero kikoro murinyi natandika kulaba nisa kutoroka kuzombi ombivuru cyotero mutawuni ijoka bazere banje bakaba sirimu yo kubanza nkabareba namafa bashkancho ambazarufu nimbarebe yakareka bene rumeke tari nkeje hati nabira bishe baga man bangambira ngo cyabakizaho necyo konkananye kuna akuzire nakitandika narika koga omadinisa nenzo mbikesa ba Paulo kafere batakafire kitaro yaye nibabyesongola konka icyo nturabaho mwena afu mutuma mbugufu amyaka 13 bakoraga mando bandage mando amyaka 13 narandika kuba malayi watandika kuba malayi ego ndashipasa kwa amyaka 13 warabo mudirisa nganda wo mudirisa antio nzamukesa amyaka 13 wazana dansi kitaro yaye bona base bata kataza tubura kace tuzemba dubajero hadoya abo gono bakustabusete ngo program yegiye dine benunje munonga then nabanye makutaragarike ntitandikira aho amyaka 13 nebyatandikire no witinasa fina katkoreka cyo akasente kaba kamabitu mutabarceyo mukahubro na urumurije no combat by general hardware abantu baye no bakustabusete abona behereyo kombeka muze kumwe bombeka amakanisa bombeka amashomero bene byo kombekese byaburikika kugira ngo nabahereza donation konka kuko bagenda uri umuntu warahanga nabo bakorera nkabarahanga ahubwo bose nibakora rahanga hati abo kuba ibyabone birengo nyerete bico bugufu nibirengwa emyaka yagubana egendo bugufu yashike emyaka 15 omyaka 15 kakuna abagambira mu kikesa niyo narabire nkatunga umusigazi wanswiri emyaka 15 emyaka 15 yandaganisa ninye byono muri byona mbone nakuyora kwenda kulaba mwe neza kujimara atije nakuyora ninjimara naba mukomushaija usti ati neze mandwa zoyekorere kashi wakabana azimanya kashi nabakabera ineze wabo yangambira ngo nasera ekyo nicyo nane nyende mbone w'Imana bwabwara no ndizo yantwara yanshoya najya mandwa zanje mayo tureba mugomize muri muzakuru kubira hendera nasherwa ne mandwa zanje nasanga inasherwa nawe bayine zindi mandwa zabugabugana barika kuntomba fumu twaraguza family nasherwa nabo kandi babandwa munonga no wasenyiga bakandi bamutwara mbafumu taro abena barasenyiga hari no wakorram beto mufumu mbene kutari yaho mbugufu amufumu omwe yijari umufumu owaresire omugisharbazu rwafina yeija yagira ati ekibaza mu kifunge mu harimo embazi babarogire ebonembera bo mbugufu ati babarogire ati muguze kibaza mu irukanje mugende abo kuba baba ubwo mushijo wabiranshwira akabayi nabana bari mukai shebo babajya ruba barogire mwene baguze kibaza ne bahunga ngo batabita ntunga cyotera nawo abakari hihi no weitu ntunga cyotera tukuza tukujimanya tinyine indagariko enyuma tinyine yo munyabuzaro rukwasa kunkwata mukono tinyine buhungiro kweko garika yo kazoma bar mwena ajatnanye kampungiro mushiza abishe mwe twahunga no mushiza wawe no mushiza wanje na mazara kati ni bayafire na barambanje tuweyija tuyizanya busozi nuko kwizanya busozi tuiza rwetam kama zile myaka 3 mbushwere tuiza rwetam kayeto mushiza waranga bambetana musima mtena kana chikola taxi yatuleta rwetam twashira omukayo mugurusi weitu omugenzi rwetaga mazala noho yakwasire Isaac ariyo editash namba bazariyo bariyo bambi niyo twakire bakaba kiro bamba bazire babo batwakira bahereza mazaro mu mugokoro mwaka konke kintu kusimara hangana kumanya wishemo abantu bakugirira imbabazi kubande uro mugurusogo no mukazi we bagira ngo mwisho kutakuza kubasa kibira mugenda mupangisize rwetamu abo kwogo mwana takuza kubasa kibira rencende bahanga yanjire imbabazi namenyera kwasima insima family yo nabo mutwe no kuyiseho nubwo mundi gwanje gwo kunywera amata chance bampereze chance kanta kakirebaga family ya rwetaga bambe bankunda bampamate nyama towite kaga nyuba barwire basirimu kana yero rwejura cyafundishe nyindo konka nakuratiraka akika kundi kuramika nuka je akitu zako mwena bishemwe amagara ganje
bagatambira kuzo mu kibira nazanya kayaga konko bonzanya kayaga njire mandwa ndikusiga nyuma okarganazo chotere mandwa kasi nona gabarahanga nazireta rwetam zisira abantu nimbareba omutone gonsasa kuganyine myaka 5 nona ga bajejja nobaho emandwa za Buganda n'ikindi kintu nakyo nikaba cyezi bakono mwena abayishemwe mbugufu yani babari nashikanya kayaga ndakumanya nangu no nyankole n'ikigambo na kimwe nangu kanta kura muna kimwe abako naleza kusimbira omuntu amaji kumura musya bansekera kandi bansigansimbira amaji konka nyanga yanje imbabazi nayiga bigambo bibiri bitari nyeba orareje omukare mujyango orareje nobuje mukashishe nobuyaje mujyango orareje omurobo mangu ndiyo nindamusi ekyakabi nayiga ko nako bakaba musya munonga buhoro kabita kawire mani ka hati nyinshi roshamuka amasimu zikaba nyingi umuntu akenda musya buhoro mujyango buhoroje ebiro nabandize kwata omulinyankore mbena bishamna kandika life yankore konka gatema garaganje tiyanyanguhira ensi iyo rije muyo wanyu okaza mu nsendizo kandi muri abanaku umushija marajya naza kweyiya kandi ekinde kinasangire Mr Magango nkanyi no bushwere bubi omiringa ekyo ebiri umushija akabari yo ayinendwara yo bufuhi munonga abuka burizo bakani tunga mudozi yemigeri abo bufuhi abona wotatungire MP akobugere abo ko kwabiroseka no muntu ajatogo yakwana kandi bameka kwana barigamba akanta kubifura kweka nyora ngakampere zo kuseka nyobundi awasanga afubiro mayengu sanichi abo kwa hanga kanje mbabazi yampa kuseka cyakasa pekizo bukina bwabugina mushwero mukani n'imyaka 3 kanta kazire nabo tantene mwana mwenu kanyine enakuyo butagira bazire yo butazara enakuyema ambazi kumfasa burikiro nkabanta byamaka bandi kandi otebuzoka nkabando tanbantera amasasi nkabangu mubwe bintu bingi munongo muturo kabando otenzoka zinyetorire mwere mandozo zikazimbirizo businge mbugufu ekyakasa tukabatu lya boro no mworo kuchimanyangu mazima na boro kabanchera nza kusaka byo kurya nkaansa kamukasuusano walenga rweta moko ohoni genda za kuhinga okwo oboko wagiziro mbere kushagute nayo kugwizira bwanya ogwiye nkabanta gwine nkande na mastago kwesiga nkabanyine gomesi yanje ya green bageta tropical nkabangizo aro mugomesi entama ngarika nchindro mskati na blouse ngarika nchigizwara yanto mskati na blouse bagarika bagibazire kiteteya nkabandi omworo nabire mbwenu nje nanza kusaka muhogo obunako muhogo yarweta mekabana yesara ya hate kabaji ekanda ekana yesara nagisaka ninza kuteka sa mushanjo ninza kugirisa dodo ndio munsi ya mateni nyomo karuna gwantagine ntene mastago kuto muri dodo amazima garugo karatu lya boro mwene byona byaguma biriye nako mwene busasi kubware nje nasamukama tunashabwa acika nabona munonga omushinja wunyine twine ravero nenduru no kutongana no kuntere miciri hashimu kama kuwa kunje mbabazi katunge 15 nkagarika lyantonde kampana ngo bamalaya ne basibuka nanye kaza kweguza ngena chikola ahurire nembura yabe bigari washa uti wachabara nakisabaranga ngwape 15 oze kweguza lyantonde ndubombo shwere ndubomo naku ndubomo kusaka ndubomo kubonabona konkara hanga ni musime 15 zikabura tarazi mpire mbugufu akwata kusabecha atakwenda ngo yakikohereza unabe awezira amezi kabiri ndio muri Nyabusozi nezo mukwezi kwa kasatu abishemwe Yesu ogoru kumanya fina yaleto rukungano do Bishop Patrick akwefuga bareto omaduka ganya kayaga batahoko butenti n'ingoma ugumwakachi ogumwaka ndukumurenda 98 kabure buna kubu ekanisa takagizire mani kagagine rizoba ebyombe kabitwine rizoba kabitariho itwe kabiyikiriza mwene batayengo moko twahorengo mangu nabalokore nyenkanda kubamanya mwene kunabere ndiaho ndio wanje stamenyera kwagambira ngo hanga natumanya ekiyansigira ho ntafe wakana munyango ndiyashika kurokoka abishe kunabe ndi nyuma nimpata muhogo yanje na ishara na jiro busasi bwingi nahura magara naganga na mukama ne 15 zibuzire nara bakwanyi wenka bandara nindire kiro ngarika ndota nindira esa yona sanu ya jatirira kwankanda antene nyuma ntene mmeisho ngo mwana kuna arizire na vuriraka erinta kumayiri arujire
dijira kanya nyangu fina otagarika kurra hunama gendo mbarokoroze kurokoka nabuziraka abarokora bo kungamba abo bundu kuro kwifone ingoma zabo ngwego yiroko shikeyo ogendo zo kurokoka nabuziraka kunda azunyeza kuchire mando za tatezi yandagire nyine myaka eza kwasingine myaka 5 uko bari bangambira mbene nzizire yo munsi aho ndaha nizende mbuzi nizenda bihatimbine ndiakira irakare ryango noje kuchira naye buza mukama kunda azunwe niza kuchira nanye ndiagira omwana bwo bushereka bwabire bubitingira omwana irakare ryango noza kuzara naga nabuza mukama kunda azunwe ni kirogworo ejena kuyindumu irakare ryango noje kubikira mbeno mugufu irakare yambure ngiri ngo kazomesho garhanga uko hoza nkaba mpoza rahanganga kabaza ego ohoza ubariko yicero mushango ego neba ngubyara tubikubasika nkani bangu timbasa kugira ko nabaje hona stiwo uri kubasa kugira mukuru wawe akakumuza ninye mukuru abandi kabari ko nabone bafakubi hashibwo tiwo uri kugira nyoko rimwe akakumuza taruhu nabiri nyine ngo ari abazwanye nampumuza taruhu nomwe kureka nyonya kana rahanga umbugufu washuma nasuma kuri sede muhogo wagitsibe muhogo nagiteka yasi yo mushija yija kashi kana nkiruza ninza nyeka namba yabayiha namugamba yangutuze mu kwa kursedi tuze kureba abarokori ya nangu yatereka ngo bundi nyina bunare bundu kunda wakana afuha yatekate cyo muri yecho namujya pana kana mazima garugo natanane nyendo cyemereraho ohomorozo wishemo watse bo mondo bwabutahira mbena bishemwe mbugufu na omushizo gwe yikiriza namukwataje nikiriza mundu ndagize shiniga naza hifu nashikaho nasangaho engiri konke ngiri ndachuririye kwa kandi bagamba mu nyankoli konke kintu kumanya kabuzo mukazi mamwita indi bare no murokorera izoba nambuza inidi ekesongore kibar kwesongana kimanyisa kina kana ahura ku Uganda na rugamba ku bino ndo rugamba burimi yabinsobora ngo jore bese natambira bona nakimanyisa ngo Yesu nashiza abantu abishemwe bayita bakuzunwa nazunwa izobere nikiriza Yesu omisho ga bishop kwefuga nabandi bari bizireho abakungayine ekindi kumanya izobere satani y'abaganda rubari ngoza rugamagara ganje nubwo wakira muto yobora abantu batunga deliverance nibagwa hansi yobora abantu bajya kutabaka batane mizimu yabo amazima gaga abantu bine mizimu obone bona agwa hansi emizimu y'abaganda karga mutwe gwanje ninyishuko mburiza kambuza namga ko mu Ruganda ya mugando urirotia nemugamba tikati mpulira ndi nyanguye mbadde nyine jinja ku mutwe mukama akozeki ali jewo kama si kurugizo oberyo Yesu yatayira magara ganje menye ndakusima hanga munongizo oberyo hanga kuyanchirize mandwa natandika urugendo rokurokoka ko kati nazigamba abakora kanyi nation kanda kwasagamba gati abantu bana okajunwa mukama aza tunazigamba nazibika nasitine bishingani ngamba ariko bakambuza ngo wazunwaje nabajya ngo nazumwe ibintu bibiri kira biranga rukumanya nebyata kumuli bintu kumanya byona abinsasire narokoka bamanya ngo mugando muroshoti yazuma kanyi n'imyaka 18 mwena bisheme kwa kama zimaga gonkazuma abo kwa kunagarikiro muka najya no mushanya muzati kumene cyakweta wazuma ni cyijo kabona ba fumuri bakunda kuraguza kace namenya ntahane yashasho mutwe ebiro byona kandi umuntu yasanga nginyuma nimpata yangira ngo ndokoche n'imyaka 5 wajunwe n'imyaka 20 18 yagira nicyo cyakweta wazuma tiyego abishe mengenda kwagambira kurugizo oberi okagwezejera nagwezejera tinaga kulota bintu ya stan tinaga kulota njoka tinaga kurura ndiyemfuzi nahura natungo kushemerwa namanye tinayibuza tashagiye dini mukama hanga wanje kukuroko kwizo magara ganje kachabe cyo mutano konka wichi kuyawira ho nyino rusinjovu natungo kucwama hati nazuno gundi murundi wajuno gwa kabiri nazuno gundi murundi umutima gwanje naye kugizo be naza kwate mandwe zisoze zinaji nasoza emandwa nazinago mutoyi nyenkana nyandi mukama bajaje kibante sizani kimara kurugeri izoba tinchenda kura mandwa zikaita batatento nabandi bagwiraro mbenti inchenda nazinaga nacho munaga kana kwenda gani ndizo tindiga kambafu yaba nkaba yaba nzara yaba tindi kuzara tindiga kambafu nyina kusimaraga munonge ndagaruzi nakozere neri izoba nchizini wakati ngagaruka kambafu kandi 18 amyaka 18 ato n'imyaka 45 ego hanga yakuye urugendo rwawe tingagaraka gamba fumu tingagaraka gomanda zo baganda tingagaraka gagwa malaya
Anka nyina busasi bunyine na kukanda ine life yebi ko magara kaburu kandi ko kuna ngenda kuzari atonde kweguza konka ku rugobo nakorenda gana na mukama Yesu yatandika magara masya ati no rugendo rwanje rwakabiri baza ko tumwire haho tuje tunywa twizi nzagaraka twine Reverend Afina. Amina. Crest Media TV iraka lyawe. Yebare mukama yebare ukumere nanye mukama omurugambo tambwire nanye dali omunakoje nzire nanye nasingura Omwambiga Richard orukureduka ebyo kwombekesa rugogomer kumanywa Dubai General Hardware ekushanga omurembo rw'Ibanda ahashungaine na sheri y'amashita ahifo y'omuhanda ogwaza Kagongo nasima abahazibe bona kandi ayonzera no kubamanyisa ko bakine ebintu byo kwombekesa nyamwingi ahakabeyi akenshe kubushiko kama wita simwe amazina ganje nibanyita Mbega Richard manager wa Dubai General Hardware ikushanga Ibanda ubutawuni info ya Shell petrol station Tarubuto orkuza Kagongo ndakora mu shovu sima abakastoma banje bakumpagira sima munonga bakutagira kandi basaba mu gihe mbona mutagira kuko ibintu tukafuma hati bizaje kandi wano ndani baza tukereza kandi tunaona motoka zo kubatwaza bagura ibintu bingi ntakubibaringa bako wawe enda kusima amagango watsibirizo yeri wasiyo muduka yitaha akasiba na kwa tayi dukeji kandi umwana wanje munonga abo ico uri misima kine bugarukiro ebyo bikeye yasigara Mbega Richard manager wa Dubai General Hardware. Noenda tanka z'amaizi amabati gaburicika erangi yo kusiga enju simenti pipes z'amaizi n'ebindi bingi munonga kandi ababina bakugu omukutaburera erangi zona ezori kwenda shikirira Dubai General Hardware torkwija kwefuza. He has been by my side omuwuri mbera yonere hard nimuyetera my bodyguard obuhunjiro wanje mutabarse yoko twaturiye mu kahumuro babanza kunywa twiza kuba ubo bujuruzi no buretirho no buretera umuntu kutina abo kuba ebimwese tukaba muri abakorera umunsi wo mutakumanya ngo hariho umuntu kukura inemandwa takumanya ngo imandwa basa kuzamutogo umuntu ine myaka 5 mpaka buyajwe kubona kumuragaho takumanya mwene nkibyona urugendo rwa Reverend Afina n'urwo kutangaza munonga abakuba batakarebere ayitwa atandikira no mutandikira n'itwe kandi muhendere n'itwe muza kureba uburungi bwa rahanga. Nyene Reverend Afina n'umuhereza wa Full Gospel Church Nyakayaga eshanga umururetamu uko ni yakuhereza mukama wanyuma y'urugendo ruringwa wanyuma yo kuzara uwo mukegomere wanyuma yo kuzara uwo mumandwa wanyuma yo kuzara ekakumarwa ho sirimu wanyuma yo kuza ekakweza bo sirimu kana wacukura akaza kwerondereye konkarahanga kataho mukonoga omuriyo urugendo rwona hata no muhereza wa mukama aine kanisa no mwahure na yetwa kuburira ingiri na batiza na gita n'umuntu warahanga twahikaho mukama simu munonga bishemwe kwanza twareheza tukatitandika urugendo rwo kubanza naruheza Yesu yatandika urugendo muri inye
wajunwa omushaija w'enfuhi wajunwa toine mwana muka wajunwa nyoko zaro kimugira naraka atakiro akabaruho buzima akabaruho kuyawuri amakuru go kuzima tingamushemeza nakake amwe nakiza yazuma munongo yajatiwa tukizomtu y'abapakasi oine kurugomba ibintu byebyo oine kurugomba nyankore oine gumoryo unako yareba ngo hatugira mukahuje nazo mukahuje na munyarumama tinkwasagaruke nyuma kurugire binabe natungira mukore kwa no kubyama kwanje musinge bunabe nimpura kanda kwasagaruke nyuma mwanye nakwagambira abacyara bako bari yo kumwe no buswere bugumire omushija akantero kurokoka akantera busande akantera buru wakasatu akantera bunayitpena ajatana kechuwa mizire anote kwa kutana ka Yesu yeti ndashwire mulokole gaswero mukafiri mbeno bulokole tinkugwenda nyoma galaganje kane mpure unare kwa nto bulokole nimbasa no kabiro ndashikejo nkanyemera mujyantindo kwasa kutana kechi na mizire mwenye ndakusima hanga munonga Yesu akajimba bazi yampamani tinabasa kutanaka no manya kuterwa ozundwe usema magango okamale emyaka 5 ombulokole okaguma noterwa obo myaka 5 mukama naye hayo kumukorra nyowe nabo muchebezi nakora mukama yantera narwo naye gonya kweruchero kina ba program mukanisa yitu myaka ya Gafuru Gospel Church katanikaniro na mweni simo musumba wabe na tusumba bunako bo Pastor John Mwesije Reverend hati emusima mukama muhomuji yantera bari yakutera yantera nagumana injunwa bantu mutageza kunaga Yesu wako asire Yesu sinabu yakutera ngumana Yesu nagumana rahanga konko kuzara tinazara konka rahanga ibindi yabishindura ibindi byona ebyo kusaka byona rahanga yabiyaho yampobwenje bwakwasa kwebeza uno condescent na nyabanyereta muna mwana batagwa bari kundemana mu kimanya nkakora imirimo mingi wisego nkaguza gorosare nkagusubira hoteli nkakora na salon ndaragisomire abo kuba kani imporo muri nya harimo kikunyangwe kikore kula buni basa kurugo mose omumbere rahanga yagumana mpobwenje mwana mbugufi nyenda kwagambira ngo Yesu go hindura narugabona abo muhereza warhanga na abapasta na ibembere kanisa oine barogo gumiza tana kandi ari kuntera astana kecho bamze namwe nkanje ndo mukanisa obundi zimbire keriso bambuza ngo pastor wabachi bajya natomera kasika abo kwa kandi kunazundi ba pastor bagumane bandabaho abo mbwene ko nizayiyongera namwe ba pastor waje mukongeze nkoni abo kandi ndo kunasagambira umuntu ngo otari bataha musata kwenda muntu ayisha ko kanko nizanywe kazemera kando kazimira kandi nazimira oya nakugira ngo otana kicu wamizire we nakumize ego wana mizenko ni yanyobuduma rogona ngwantana se kina mizire yakora buri kibicyona ko kanye ndakusima hango wampira mani yago nabampa bwira barukundeba bishop wanje mukama hanga kwerezo mukishaka ko muhango munonga okumanya urugamba rundu kulaba mukama kwerezo mukishakandi okambero kandi okampamya mwena mbugufa bishemwe kuzara ko kwayanga nasaba hanga mpo mwana kwayanga ebindi mukama yabikora na abapasta nasabira abantu nasabira nabandi bakazi bazara nyo wanje kuzara kwakora ki kwayanga imwe abasiba za dry nyo kasiba kuzara kwakora ki kwayanga konka naguma ndi muhereza waranga mbugufu emyaka 10 naguma ina amazire nawe tware bakashika nyabusozi ngine emyaka 3 muswere na mare emyaka 10 naguma nawe obuswere bwafa mwene yareba ngo kutana ka Yesu kwayanga yabano watana yaje ati mbenu mana Yesu wawe nobugumba bwawe niyo tinza kufanirwe abo kankamwesenyeza ngo reka tugitwe umuhereza nyine kubangisibwe nobo kandi kantanje Bible College Kampala ndi diploma yaje niyo tinzi kwasagitwa niwe tingitwa mukazota kuzara bantu bamushija kanga bamwesenyeza ngo nobora mutere konka ikiriza mugitwa abo kwa muhereza waranga ariyo tindi kwasagitwa no mukazota kuzara konka ni nsima hanga bantu makana amanya akana kumanya amashija yambinga yatware bintu byo tinkuza kubigarukamo kabishe bangurire nju yaje tware bitinkuza kubigarika muri mbimanya abanyarwetamu ebintu byafanaga karizero ko kanagumya nyino mushaba rukweta Yesu emberane nyenda kudeba sa kutera wishemo rukunde bo mpurikize ko kan nyenda kusaba otarikirize mbere ka kutanasi ya Yesu abo kwa kaje neza kutanasi ya Yesu kuno jangirana ka Yesu na atokubiye no ndeba kanaguma na Yesu ushore kubwa afire noguma mwenda abantu banyakayaga nkeka nsendu kwembera cyo ndo kugisimira wishemwe omufezeji waburi muhereza warahanga okuzara kabura no gamba Yesu nakore byo kutangaza mayango rosara obwera no bakira konke okuzara kwanjire no rushore bufire nkata kwasa kwemera mishoga abantu nabagambira Yesu konka abantu abanyarwetamu nabikiriza nabatali bikiriza mwena bagenzi banje nimbasima boko bamkagumana muhure bigambo bya Reverend Fina obunaku bwashikana agumandi mahega ga Yesu nagarika mahega ga Yesu
wagumuri omwe ndiomwe konka kindi kusimira mukama nabari kumanya nabari kumfurira tahariho izoba na rumwe stand yagarikire gare mizimu eyinazungwe eyo witu Eyo abasita bo butinkasa nabakunu eyakuri ababo itubona abasamba ni munonga nabanye bamarwa ekitaragarikire mwena bishemo Yesu yangira ati mbabazi nawo mwikimurungi wa Yesu nagarika mahegagara hanga naguma ningambe njiri nyewe kana takumanya ngundi agarika nshwiri abo kuba omoyo mbinosha ngwane gungambira ngweshino horo kushwera tori kuzara ubushwere bukafa no musheje tokwasa kushwerwa ebi washirwe kare byakabundo kakuyedinisa no tekwa kwetoro itebe kanisi bagambe mpaka kandi uri kusambaro ry'umurokore uri umuhereza warahanga abishino kandi amangundi nambwira umusarazanye kandi n'umusaro yo kushwerwa konkari nyenda kubagambira ngo hangana abana amanye byakuteka tekera bebe ne tugambira ngo nimba teka tekire byo burungi bitari byaki byo bubine mu kimayo mu Yeremiya 2:11 ninyenda kugambira ngo Yesu uzmana biteka tekera kuna amazire myaka 5 ndi amahega ga Yesu mazara ogwariyo manyo mu kibira owabiranshwire manyo gwakashwereraho taramaze na sanda atashwire abako mukazo dakaba mwini ebyo kana birugireho ebyo kulaba muryango gwakahura na chini kana yeto mukazo yizina ryanje kanyeta Mrs narimweta ebyo nakana birugireho ego nkamenya ngo nyine Yesu wanje mwene mugufa bishemwe Yesu yanjirire mbabazi nemani ngambira abantu ngo Yesu nagaro mukatari magambo ese ne basakuye mukatari nakutwe cyangirwe konka Yesu nagaro mukatari nobe cyangirwe kisi Yesu yakora amagara ganje Yesu yagakayampiro mwishimurungi yono ndebera ngo yo mwishimurungi yangaro mukatari ati Yesu yangariro mukatare niko kutunga abantu batandika kungambira ngo Reverend Pastor Fino bunoka kandi pastor ntwenda kushwera konko kushwera kaba kutinde abwensonga zinakoziriki ezinarabiremo ucemereraho abakutureba aha Crest Media TV program n'urugendo rw'amagaraganye na Reverend Fina wahura urugendo rwo kururengo konke kinakwatamo kinani nyenda tureke kwebwaho naho abantu bengi bakwatsire bagarika barekura ajundu mukasheshe yagwo mwabazi asibire arero mukanisa nashaba konka kuri yaza kurenga yakora icyo kwa kanisa ebyasiba nakora no busasi mbona ubujuruzi bwawe bwino kuba wahibwanta wakaba yareba ubujuruzi ubu no kutureba kuterwe kushujunwa ko tiemandwa zo yakoragire aho ko umuntu cyaragwisha kireba nkakikuru ukaskwata ukakinaga mutoilet amanago ukajunwa umusheje akakutera ukagumujunwa ukazo nyokozara kakoya ukagumujunwa ukatahanye kiro akakutera bakomeze gutana karahanga wawe ukagumujunwa ukashika haushwere kufa bukakutsigaho ukagumujunwa ukabura rizaro uri umuhereza ukagumujunwa imiyaga yense kakutera nko kuyatere yubu konko kango ukaguma mu mishogi hata aho no kwenda twaza umushweka cya kabiri icyo buhanguze icyo buhanguze ebire byenda kutwabitsiga nyuma ukuzarurwa mandwa ukokoraya ukugurika amadrasa okujwara serpa zitakushana okupakasa okurara ko okuriya muhogwa rukushara okuterwe kono za buri kiro okwangwa nyokuzara okubura rizaro okugira ubushwere ibi twabihumuza twatandika imirimo yarahanga haleluya obo ryahorahanga kweta kuna yendi yahorahanga yakore birunchi bunonga dahanga yandika kunyoreka buzima ngo nimbasagarika yonshwira abo kuba nkaba mimpuranchitinde konkalahanga yatinura amene sima bishop wanje mukama akwereza omukisha munonga Bishop Patrick akwefuga nakobwo kandi baza kwabura ba Reverend ababandize amwe ndio ba Reverend nyababandize mu Gospel Church nitatu abandize kungoba kana yeze no kusoma Bible ko ginayiriza abo mundi ahanya diploma ibyo buhereza mukama sima ebyo nabikabi yawire kunkamweno Bishop kabera ryanje atungoka shi omushi wanje kozimire kubona uzomba Reverend abo kumanza kurugira abo kwene sima rahanga mu rwetamu ndi kwasa kugira ngo nyegamba ko mutu rahanga nkorisi kwemero mbantu wiziro to bakakureba batyo
okarugamo kabagambira Yesu kandi kandi bahurira ibintu byo rugamba enkiriza zona baka questions amazima ni basima abanyarwetamu bahangane byankorise mu rwetamu ekanisa ko yabire eri twere obikiriza buri ogendo mumisho kandi nazonduda mbweno mbugufu arahanga wa rwetamu ahindwire ahamandu azatotera anga wene bakana umwetana arahanga w'abazungu nambone ko nagire kuzinaga ngajya bishiba akagira ngo abarokore binemandwa z'abazungu iki kumanise z'abazungu ndizikire z'abaganda mani nambone wakubona uko zine z'abaganda bizeke kubona bonesiza busare ka kubage mbuzire ka kurondeka amazukwera ningo n'abacozi bakusobire rahanga w'abarokore rahanga nakire byo no bando bana n'ubucozi bwona eki ni kigambo mpuri kizabo kwa no bundi byo taha n'abakureba n'abarkundeba wabonye n'iki kusobire yaba nirogo no manyango ari wakurogire nyenija kunyambira ngo ariho rahanga rukuregorora muntu rahanga rukangwa muntu busya aro rahanga rukweto bwongo busya bwese cyakinzira ngamba mbandu kikazaye nkego n'amazina ganje kikazaye abirafina n'ibirunga tenda henderere hati none bugufi rahanga yangarura yo nashoru rahanga yampereza mushayija Ivani nomburuzi wenjiri nambuga narukungi nabontu irengiri kasha rukungi kandi za kwenda koresha nkaza yengire kubura enjiri nasanga yo wankunzire hanga no wakutwire ni wowe watwireyo akutwarira Ivan nyo kangire kubura enjiri kokora nakantwarire Ivan nyoro kwa kantu na program mutwe gwanje ngunimba sagara kayoshewe bwo kuyarebe nimbura enjiri kandi anangira ngo akanashwera akare uri mu cyo kushwera ringiniya ayine set none kuna bene mbera nga yamureka ngoriya murekire bakicaka kusomerire naka ne bane basabishe bebera kare bakicaka ide figa no jibinonga ya Yesu no bitanga so Ivan yankunda atyo namugambire buzubu byanje kamugambira amazima tinde kuzara yange tuhanganya nkushwere namugira nkashwere ya ketnet yajanyura hanganya ngoshoriyo kandi akata kashweraga nambone bambene musima mushiza wanje pasa Ivan mukama akwerezo mukisha mnonga no mangu keso ngare Yesu ngo nakutamuna kusima abo kuboka nkorecha mani kushwera ko kuna birende kandi ensesigiro omushiza nsigiro ntakubasa mangu yashoro mukama akwerezo mukisho kwe hayo oketulisiza hobom omukazo tarukuzara kandi otakashweraga mukama akwerezo mugisha ego bana mwene mugufu yangambo bugenyi mbwena hoji yo mbuhereza bana binge babwabugana mbwena no horukwemerera akeri bo bujurizi akamugera ati yebare kumukunda nari yebare iki cyabiri ho kukireza yamisho akagumani nari yebare kweko mahobo mabwanye ajeje mukama cyero mushigumizamo ya ni msima abako nabuni kashimuraganisa no wakugira kachaka teganisa wishema tika kareba abako ni ngani nyishuka kire cya Israel echi ankorire okunkunda kandi akanshwera akanga mbo bugenyi omuntu abere yashwirwaho nkatwara obugenyi witshotera nkabugarrayo akanjuga bulinzuga nayo niba mucwira akagihereza atagiza tebashobuzi gwe byona kan second hand ninga kane gari yakozeko bantu barabigambire nabwo bitanje kandi yango bundaboya kukari arahanga yabigumizamo nanyi nayingirwa kabandi nanyi naza rukungirire nsima bishop wanje ka bishop kakwere owarukungire wangise mu community church bambe niyo nkusima mugurusi wanje banyakira ka rukungire community church bango yita nanyi nabo mugore ekimanye takumangu kiri yabo magara ganje ekistani yibire ngiyo mwana muto nanyi nabo mugore nahandiko rugendo robushori ko karutangu shi abo kwati ndi kuzara kandi nkagira ganda nguyarigama na mbari basangwa mukikura kangamburo mukidara muhurire nintaha muri yo mugore yagambira mugenzi wate kigore kachibonire ondiza ati kibonire ko ngati kuzara nagura nintaha musana yajya mbeni yati noza kano ura kuba kumanyena kuno ko kabisha ngenda ko ngambira kurahangana atumanye ego stani yaenda kunja ngwenozi nebikinore byaro kongenda Buganda no taha munozina weno serious stani yajya munozina nozine bikikana ura kuba kumanyene ko takuzara ko kanka bagine kigambo cyo kuteza stana munyana stani yaba neza kuzara yaba tindukuza kuzara kastana nange nazo harakadari nange natungo mushija wankunda kandi yantere mpeta tebyatsigara niyo nagaruka nashemeru mana bishemwe urugendo karo ruringwaho nabo mugwe nabirgamu nyina teka ngo bunashwerwa kandi hanga kanyorekaniza rumwana wa Ivan niza kumuzara ukwezi kumwe ibintu byakaka byayanga byaye cyangaje byayanga umwaka gwawa umwana yabura umwaka gwa kabiri umwana yabura mayege myaka na jigitari yari yaga kayatamba yabi 17
Mwaka gundo kwa kasatu omunda yanjye nyona yuzure bizimba kwabera kwata hando huro ikintu kinke tafari nazari yantondo mwirwaro tinza gamba Dr. Wanchebire abako bondi no sawa umunonga yanchebera kandi akangambira amazima yanjye atufine bizimba byo ino munda nibaza kusemeza nambuza ko arasemeza bizimba konka Dr. nyine amasiko go kuzara akangambira amazima atebyo kuzara bigirota bireke kikusomera mbusore bwawe kunabire temburuka kananaje mbona bushobora mwana kusemerwa kimukama nasazama tumukama ituma yabaroko tukunda kusaza babiciriza to mwizine rese cya Dr. Cyagamba nakisazama mukama tolanyerekere bizimba ukanyore ko mwana wa Ivan mwerekere bizimba yabansemeza konka nyine kuzara umwana abishe mwena rwo wa Dr. nazamengo mwirwaro bangambire kigambo cyo kimwe ka Dr. Cyagizirata torizara kanoza kusemezebwa ebizimba ombugufu bansemeze bizimba babiyamu ambanye anagamoni isimo mushija wanje tiyafa yasure sente za mengo muzimanya twargo mwirwaro twagaruko mukanyi n'ikigambo cyo kubuza mukamara hanga wanje okakorera cyo beza kandi bugendo mu mayisho amabero kampagachi nyinende yangiye kareba nkahi nkabazo mukasonda kanje ntari yakituti mbigambira mukama abo kwita abahereza one byo gamba hanga muri babo rero cyeza kugamba hanga garuko izogara mabandiki amani ko kabumbagara mamani ni sasi wo gumusigazi wayihire yakanshwera so wabo bakarebera kutangara neka nse dukusumba yoke kana ebuza ko kashipasta we kali namanyangu ari atyo omwana w'amanda akaba nafa kinawe no witende kushwenda kuzaba nabo bashoboyirwe abishemwe nabuza mukama tonjire mbabazi gonkane ikintu kusimira mukama emyaka endize ibiri kuyawireho obwakurenguzwe emyaka 20 ntakuzala kunabire ndiyaho dahango gokora byo kutangaza muhurira omuhure mboga ngo nibigenda obwobura ngo muti atayine injura nga yaje mugabira ataguzire obwobura ngo hangana agabira abantu motoka baraziguzire byo kutangaza biro twazo mukusiba ebiro 20 kabitusiba na hatu birumu biza kwenda euro mwendo kwa kabiri buri mwaka nigo mugenzo gwanya kaye gafuru gospel church ko twabihereze ti ombironki 13 dahanga yigurenda yanje yatamo enda ntajimanyire nagumandika burijo nyobundi atinkagira ndangumata nakaninga narwara nagumandiko kundi okwezi kwawaho twaza bwera ruturungu bakaba korekterane ombona kubanje bo kutaya yakashagama bukabukire nategereza kuzaka kashagama yabura naye buze cyabaho niki na umusabani yambuza beshi nanye tamanini mweta dadi niko mazina gaitu nambone simarango wisheme myaka 12 kumanya noshate bizimba kandi bakagira ngo mari bigaraka no senyaza kunzibira kugira ki kuzaka ashagama musasira bakashagama bakamwachimanya mwana mugufira gayo twagaruko muka naburoturo naburusinge cyanzibira kuzaka ashagama niki kunargona nyarushikana akaba obakusuma wanansi narongo mukuru wanye bambe nikisimu no mukikuru wa leta mwakale nazari sabakazi kandi Uganda witu no musita witu ayandikanzo wanarongo no bwana nimwikiriza ko kana manye byo kwikiriza no mukazi mukristo kana akunda hanga munonga nawe ni kamagambo nacheri 11 naguruko mushije wanje mpora nazo mwirwaro nkanda kachebeza ganda ku rugambo ningichemeza buri kwezi neza kashage makuruganye n'imyaka 12 ngani mbasa kuchebeza mwene kunakira wanansi ombugufu yanchebera babiko kayaguma namanyangu no shano busasa kwa kambuza ngo asemeza ngayo takuzayo namanyangu narenza mwebireryo binabyonka yaseka yamanyangu no busasa konka kintu kusimira mukama mudashiki 15 akayampira bakora kugira ngo fino inenda mwene wishe nuko ngambere nkashemerwa nkasitama nara zikagiza 11 nara za 12 nara za 10 sahemwe ndukurizwa okushemerwa nishwe cyane cyo kirahangabera mpereza buri zoba Yeremiya 32 ogwabe na mushanjo kunabirezo mukusaba no kusiba nabuza mukama necha kandi atindrahango ibintu byone bino mbiri hari cyakubasa kundema nanye garika mbuza mukama ko rahango ibintu byone bino mbiri kashe kikuzibira kureta umwana ukamuto mu ndomo niki kandi ebere no bukora kansabira abandi bakazara kandi yo tangaza ne katwemera yakukebera yasanganye nenda shayi komene mwezo zikiro no bushesha anya kuwa kigambana nashanyara hamyaka 20 aha bushwere bibi aha musheja wawe kuremeyeho aha babona baboroga abanye baboroga iwowe nkwine nako hanga yahorora kushaba kwawe hanga yagaruka mesara zanje yahorora shara za yamperezenta abanshozi kwaya
bene cyeshongoro bagira nkombe kwa na Yesu mwene koko buriya hoto kumanya ngo no buwazaruwo mu mandwa no bomo sabasaba kwiho mu nda ya nyoko no buwazo mu mandwa zashoka sikira no bwagura kedreso kaza kuraya ko gato kumanga hanga kayombekirwa ne wakayombekire nanye mazima abakora byo nebindu kureba nebindu kurura nebindu karanga nakoresa kandi binyorokire omuri Yesu bindu karanga hanga naje nakora nencheza ngo hanga kamanya karenchi no kiri munda ya mawe abakutereba Crest Media TV program n'orugero amagaraga anje aha Crest Media TV ni Reverend Afina aine byafayo binti na kugambira umurugumano gufuruka umukoza kweza program kandi garika busine kushabango program yabandingwa konka ikirezo girebe ahabo kuba neshonga abantu bene bizinjo maka nango byakwasa kwani byeshumba byo narishibita kwikaye konka extwitsere turemerwe gumisereze bizubiyete icya kabiri twangire kujunwa twangire guma tukoyitse ntwata turekora nicyo kutereterekezo bwecyo ninyendo hendero mu bugufu amagufu ndukendera ogambo kurahanga yakwa hata abana boine umwana wanyu wo kubanza mu mashimiro yaretsero muka acyaha muhero summarize message yawe ya buri cyangirwe cyona uryo mbushwere no mushija no mukazi umwana ozirwe aboshwerwa akabura rizaro abehoira amatsiko aboshwere bibi abakorara hankoni icyo kubendeza ekindi kubariza cyo kumanza nesima ranga munongo wanyirehizi naryo bugumba akampero zo kuzara abo kubati owishemo nyina abana bana nyina abana bana nyina bozo basatu no mushyo banyuma y'urugendo rwona banyuma y'urugendo banyuma yena kweje yona hatu nyina abana bana mbwe no kusima kwanyika koro kusima kwango munonga nimwayire mukuranga sima kwanyika simaranga kana ajya mukamari nikusimisa lakina abone kasimisa nente abo kubashika bakiri ikintu cyango munongo magaragaje wabirara muhogo sharara dodo munongo ukabura amashita hangaje kwanente yukusima kugaye nikasimisente abishe mutinchi buracho kujwa gakari kasimisente abone nahindura ho hanga yamana abone bishop kwefu gogo najimanya bakagireta mena bishe mwenda kwanga nangwesa kampo kuzaro mwana wo kubanza namureba namusima yampereza Sara wanje tonjire namusima yanyongera Sharomu ahamya namusima hati njokize Sayuni akikiriza nisima ranga kandi muri byona nyira kwagambira ngo kakorendaga na mukama tindi za family tindi sari sabuseche tindi za family abo kuba kamba gambira bishemo bugumbani bubini buruma kora abo tunje cyo kuzara sima ranga namwe nisima ranga yabantu babo nyewendi serious abo kuba bahanga ekiya ukore n'ikintu cyamana mwawure narugire umugufu ndukendera kwa kuborya hano ndeba no manyangu torasomire reka kwefuza ntorasomire kureka zo mishogara hanga kirize gendero cyo yakuretire munsi abo kuba cyuruke wasomesa batashomire ni wasomesa batashomire kandi kuba wasomire nabo nyine cyakubasa kwefuza ryo tumwe kantene bazire reka kwefuza ngutone bazire hanga mpira bazire tikawa gamba unabahezayo ampira bari mbikiriza yampereza bari mu cyacho Uganda yampereza mikago inka kuwasa kugambira kuba kuborya no bushore bubi gendo hamuro mbushore bwawe kashinye nakabushore mu myaka 11 ine mwana kashiwe nabana bawe gendo hamuro abana bawe o hamoye tena hanga nija kugamba ngo hango wanje ndambaza kampereza mani kasingurebe niwe nija kubisingura kuba kubota kashwirwe niba muri chance kabaho arwo mbushore niwe ndakugambira ngo Yesu nagarro mukatari leka kwe kwata kore miruri gendo kimanya ngo hanga nakutera ruteya nagaka nakwereze ndizoka kanoba nogiro busingi nambona bushamwe nagambira magango mukama ni musima bo kumpa mushayija akampa mushayija utakantera garuyi kurugana nshwera akampa mushata kanjumaga akampa mushata na hatu mundi ataka na mzigo mukamya naza kugenda kumitinga magango takagira ngo noze otakufuha munango no kakuba akajiko mbona bishamwe nagambira ngo reka kwejo mensi dahanga kwinira plani nuje ko kunakigambira eyo burungi etari yo bubi otazo mbara otaza kwata ko kanze kweguza aboko bushore bukafa ningo kagiye kizibwazara mahega lahanga na kumanya gumana Yesu lahanga na ija kugirira imbabazi ocemerera abakukireba Crest Media TV na sasa magango ninye kwine mbasa kutukura tera channel zetu aha TikTok, YouTube, aha Facebook no tutungana ngo tukuratere na purification channels za Purification Family Altar aha TikTok, aha YouTube na Facebook.
ejenjiri ya today yaremera ubwo bujurizi bwaremera owaro atukuratero kabureba bwona uja kuramana garhanga buriyo mbicoye kankabena konka ahamuhero rahanga yasingura amen owazirwe owishemo wazirwe ubomu yabarikire akarwa karwumundanya na karagara akazarwa mukayemandwa bakamuraga emandwa zishe akabandwa akafumira amadrasa n'imyaka 13 abazere bakayitwa Sirimu akiriyo mwerere akaza kugirondera rahanga kataho mukono gwe akashwerwa mukere kubandwa akabura ibyo kurya n'ibyo kunywa akashwe akazomushwere ubwambona bonese rahanga karwa kamutorotoro ko yamutorotoire stana akaguma mukuratire akamuhereza umusheija akamutera mukashishe no mwaze namugira ngo atanake kiyamizire ngo atanakira hanga akaguma rahanga konkaga magingo no muhereza wabo tene tushitatu kuriya aina capacity yo kusimusejiza mukama rahanga wa mujuni obujuruzo obubona kwako obwino ryo muhereza aboko mu kitabo cyefumo nabagira ngo iwegesa abandi wegere abandi muine byafaye imwe nka muri amashomero nko kutukushomara ba Yubu ngo kutukushomara ba Yona nabandi na Yeremiya bari mu Bibuli ni imwe nka muri ba Yeremiya mu nsomo muri ibyo kutangaza konka obujuruzi bwanyu bugumire bufundikire nyendo simo w'ikitinisa Pastor Ezra Mugisha orukushombe kanisa ya Purification Church for all the family nuwatiraga mani Pastor Ezra mukama akwerezo Mugisha nabundi mbe nakusimira nkambo no botakande ibiri kanchi kugambire ntani nkurira konka izo ranga kakunyore ko mulonchi ya mushere aza watukolaje mnonga watwegesa kulamya rahanga wo rukumanya ibambe shoka ankoraje okankoraje tino kuna kwasa kukigambira omuntu kulamya rahanga wo rukumanya omuntu kwikiza rahanga wo rukumanya mukama kwa Mugisha bana mnonga abako bagamani kunogira ngo togatiremu nkabire ntakurebwe dachekeje mukama akwerezo Mugisha mnonga abako supporting obuherezo abako no buhereza mukama akwerezo Mugisha nangu naba Dubai aba Dubai ni mwe nabasima mukama abaherezo Mugisha kandi wani ngusimo kondo mu gwa rahanga wishe mu magango ebale mnonga namwe no buhereza bwawe bukagira mnongo buhereza bwitu kaba sherefu gospel church kabo bwafina nyakayaga mazwa mukatukoraje mnonga webale mnongo kunda rahanga kandi ogumano twiya yunga abantu basekurira nkebi ebitabifundikiriro manya hati byazamu sana byagenda so mukama akwerezo Mugisha kandi abongera imyaka mwene wishe mwe Ezra ene nchiri zangu nakubutari obu nensarango rahangaje chikore noza shikaeni reta muntu kulebo mwizine lya mukama wetu Yesu kanje rahangana za kuleta kwa kwa bishop witu atanatugambira umurimo yone yo kuruhura mukama akwerezo Mugisha rahanga kandi wakongere yo omumaisho ibyo kwetenga byo nabikore ekigambo cyawe cyamuheru neshara ekigambo cyamuheru no kusima mukama akwerezo Mugisha nsima no abali akamero mwishi wanje ngambe safara mukama rahanga akwerezo Mugisha mnonga kandi ndi kumanya rwakene nkunda ya no kujya musaniseranje nkunda mukama kwa Mugisha abantu bawundeba mwena nabasimiraho mukama kandi nsanga umuntu wena orareba buzuruzobu dahangane wakora byawe kasana sabuzuruzi konka umuntu ayine mbere yarabiremo kandi ninge yarakiriyo naraba mukama akora byawe nsima abantu barweta munyakayaga nkecweka nsima makanisa gundu kwebera kazondi dawago mwena kazoni yone yanyakayaga mukama aranga baherezo Mugisha kondo cyabanyana bolama kita ntujefuru gospel church bugorogolo kasonji kitabo mukama baherezo Mugisha bolemba furu gospel church mukama karebaho ekanisa yide induko bana heri mukama aranga baherezo Mugisha mnonga abanyesigire ngaho mwembezi wanyu kandi mukanta mwekitinisa sankazondi dawanyu ninsima bana banje bo mwoyo nyina bana bayinchi nyina bana banje bo mwoyo bali umuka nyina bebisikuru banje nyina baka mwana banje mwana wanje wena bo mwoyo hali bebe ndirwa kampa babula mukama aranga baherezo Mugisha mu izine rya mukama wetu Yesu so mukama bakorereje kashabe omuronje Yesu nakwebaza abo bulonchi bwawe ohimbisibwe kandi ohabwe kitensa nyetwade aliyo kusima mukama bakira kwampereza kubaha kandi mukama ninkwesengeza reka buri muntu wena mukama orarebe obuzuruzobu babase kumugasira nangu munonga no wishemwe na sasira magango na timu yarukora nayo obaherezo Mugisha nakwesengeza mo yorukwera okore bikuru nenkiriza ngo buri muntu ogumwaka gutaka wire nabona omuherezo buzurizi nasaba nenkiriza ngo no chikora okora biro muri we Yesu Kristo mukama wetu amina amina mukama bampero Mugisha bakwereze yeah subiyango